Enye yezinto emhlabeni ukuthi asazi ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi esidala yiziphi izinto asihlelele zona. Lokho sikubona ngohambo lwethu, ngezinto esizenzayo, ama-achievement esigcina siba nawo. Nalapha emculweni kaMaskandi, insizwa uKhuzani Mpungose, naye konke akwenzayo ukwenza ngoba kwakuyinto azalwa eyifumbethe, ayiphiwe uNkulunkulu ukuthi uyofike wenze kanje kanje emhlabeni. Ngithanda nje ukubonga ngesibindi umfowabo kaMpungose anaso, isibindi sokuthatha iy'nqumo ey'nzima, sokuthatha iy'nqumo zokuthi azi-challenge ukuthi engafika kuphi uma yenza into. Lokho kuyinto enhle emhlabeni ukuthi umuntu azi-challenge yena, azibekele i-challenge yokuthi yini afuna ukuyenza, yini angathi uma eyizama yenzeke imfikise kuphi. Kuningi asekuzamile uKhuzani, from ukwenza iy'ncwadi, energy drinks, ukudayisa iy'mpahla, into njengama-umbrella, iy'khafu zakwaGoqa. Kuningi akwenzile. Uhambelile ama-show, wajika nakoMzansi, Massive Music, wafika nalapho wenze iy'mangaliso, waphefoma nako-Durban, Finest Durban Rocks, waphefoma kuma-function amakhulu ko-ICC. So lapho adlule khona ushiya umaki wakhe ukuthi la ngeke ngadlula la. Okuhle okwenziwa uKhuzani, akadingi approval yomunye umuntu, akadingi ukuthi wena oseceleni uku-approve lokho ukuthi kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Lokho akwenzayo usukazi yena ukuthi uzomthatha kumfikisephi. Nawo lo mcimbi lo uzoba khona ngeyi-22 March 2025 eCarnival City. Amanye ama-ideas athe mayefika waphefumulela umbono wakhe phezulu kwalento leyo ukuthi iphile yenzeke. Today sikhuluma ukuthi kusele iy'nsuku eziwu-4 or ezi-less than 4 ukuthi umcimbi ube khona ngeSaturday. Okuzoba ingqophamlando kunanoma ubani obukela kuKhuzani oney'fiso ey'thize empilweni ukuthi namese umculi esezingeni elifanele kaKhuzani Mpungose akwenze konke lokhu. Whether uyamzonda uKhuzani, whether uyamthanda, whether uyambhinqa ko-Facebook, whether nibamba ama-live ko-TikTok, ngikhuluma lapho enihlala khona ey'ndlini ezenihlala kuzona, niyamxeka, niqeda ukudla i-Movite, nibhodla nethini lama-beans, leli banga ne-heartburn. Akeke usivimbe isibusiso ne-idea nombono kaKhuzani ukuthi yini afuna uku-achieve. Konke asuke efuna ukwenza into esuke isi-approve-iwe, uNkulunkulu usuke eseyigxifizile ukuthi lento izokwenzeka. Iy'dala zakube zimbhekile, suke sezazi ukuthi lento izoba i-success. Whether umbambela inhliziyo noma awumbambeli inhliziyo, akushintshi lutho lokho. Into ongayenza nje wena uma uwumuntu ukuthi yena ucelebrate kanye naye uKhuzani kuleyo success leyo asuke enayo, ikhombisa ukuthi iyeza empilweni yakhe. Ngoba uKhuzani akwenzayo akazenzeli yena, wenzela abantu, wenzela abathandi bakaMaskandi, wenzela abalandela yena uqobo, abathanda umculo wakhe nabathanda yena as uKhuzani Mpungose. So indlela yalensizwa inde, ayikakapheli la, and futhi kuningi asazokuzuza kulo mculo. Thina esibukelayo nesiseceleni singa-appreciate zona zonke izinto azenzayo nezinto esiy'bonayo, umculo wakhe, ithalente lakhe, i-charisma, imicimbi mayidlala khona, impilo abamcela yona, ama-album amnandi ehlele siwabona, sikuveza lokho ukuthi usebenzile umfowabo kaMpungose, singamqhathanisi namuntu, sithi usebenzile kuphela lapho.
afike omunye umuntu afuna ukuqhathanisa athi ubani. Lokho singanandaba nakho. Osuke ifila kanjalo engayenza enye ividiyo kwi-platform yakhe, a-report kwasuke efuna ukureport. Thina sobe sikhuluma lokho sikukhuluma ngakho ngaleso sikhathi. So ilokho-ke nje umuntu angakuveza njengamanje. Nakutshele izwi ukuthi uKhuzani uyishintshile indlela uMaskandi oyiyona. Ushintshile ukukhombisa ukuthi noma ungumculi nawe khona ongakwenza egameni lakho, kube nomcimbi ongaba khona uhlale uphumelele. Balandela nabanye babonela kuye ukuthi hawu kanti kuyenzeka, akudingi ukuthi kuze kube difficult kanje. Kumele uthole abantu abazobhilivela kuwena, abantu abazobhilivela kwi-idea osukunayo. Uthole abantu abazokusiza nge-marketing, ukuyokwenza ama-interviews, ukufuna uxhaso, ukunxanxa abantu ukuthi amathikithi adayiswa kanjani. Yonke into nama-logistics ukuthi yena isiteji kubhukhwa abaculi ukuthi kuhamba kanjani, nokuthi abazofuna amahhotela, i-setup yakhona ihamba kanjani. Udinga abantu aba-right abazokusiza kulokho. So uKhuzani ube nayo-ke leyo nhlahla leyo ukuthi asithole ekuleyo position yokuthi azabe nabantu abazokwazi ukuthi bemsiza akhule kulo mculo akuwo nakule ndima asekuyo. uKhuzani usengaphezulu manje kwalokhu thina sicabanga ukuthi uyikhona. Nethi nje phela angeke azaze aphakamise. Usehambe kakhulu, use-achieve a lot. Sibonga khona ukuthi thina usesela eSouth Africa wenza zonke izinto ngoba umculo wakhe umdumisela eSouth Africa. Yena kahle kahle mina wasekumuntu ophithizelwa ngendaba zama-trip, ahambele ko-Dubai, ahambele ko-China, USA, ahambele wonke lamazwe ko-Spain ayoperforma khona to showcase ithalente lakhe analo kuMaskandi. Bem-appreciate nabanye abanye amazwe ukuthi siyabonga ukuthi nizosikhombisa i-culture yenu eSouth Africa nanokuthi nenza kanjani. Hlezi lo mculo simbona online uKhuzani otrendayo owenza kahle izinto owenza ey'mangaliso. uKhuzani akasoze-ke wenza izinto ngoba kuwukuthi mhlawumbe wenzela abantu, wenza izinto ngoba kumele azenze nezinto vele asey'cabangile, and konke akucabanga isikhathi esiningi kusuke ku-right, kusuke kuyikhona khona, kusuke kuyona nto vele asuke yazi ukuthi izosebenza kanjani, izohamba ifikephi. So okwethu is to appreciate ithalente lakhe nangendlela achithe ngayo emqondweni, nangendlela acabanga ngayo, ajule, abheke ukuthi le nto ingangisebenzela kanjani, ingahamba ifikephi, umlandeli uzoyibona kanjani le nto. So ngilokho mina engingakusho ukuthi Khuzani siyabonga kakhulu mfowethu umsebenzi wakho okuyikhandla ukwenza zonke izinto ukukhombisa ukuthi wena ukhathela kanjani umsebenzi wakho, ubakhathela kangakanani abantu abakulandelayo, iy'nduna, abantu abahamba phambili, osomatekisi abakuthola abalandeli bakho, ukuze yonke into iphumelele ibe le nto eyiyona namhlanje. So kuzoba nomcimbi oyingqophamlando nge-22 March 2025 eCarnival City ukucelebrate 15-year Blue Nation Festival. So ilokho bekufuna ukubika. Ngiyabonga ngethuba sizodibana okuzayo, sizokhuluma ngomunye umsebenzi ngenye ividiyo. Ngiyabonga.